Sicela mfundisi Ntombela asondele emthandazo wesabatha inkosi zinkosise. Isendulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu ngani uJehova waNazarethani isizukulwana keep up school one sled usafikile usandani siwanza mhlawumbe yes ekseni baba befundisi bakho baxoshiwe awu kahle bo baxoshwe nini ukuthi baxoshwe phakathi nobusuku benzeni akushongo lutho insizwe ifilile lidonse ibhanga ata baphuma kuphele ngifuna nje ukubabona Mabelo behleli futhi bazenjejela intambo. Awu. Alimale emphefumulweni. Uthiwa baphuma bahamba. Mase khona umzi la wamaNazaretha ezungeze emhleni akhile la. Base beyongqongqoza omnye umuzi. Shaya isikhathi eside usathi igebengu phela. Baze bazishaya thina befundisi xoshiwe la emhleni. Inhlalisuthi ethile babavulela bangena balala sikuyayizwa ke singabubula njengoba umnyaka umzobubula nje manje ngoba angazange ukuthi konje Nkosi yami yini lento engehlelayo into engayicabanga ukuthi konje uma ngihamba emhlabeni manje ubaba omkhulu uzofika thini kimi nanje uzobuza abafundisi ukuthi banokhipha abafundisi ngithangazi ngicabanga lokho nto angathi angeshesha ngithathe kusenje ukulunga lento bavuseni abaleleyo alizwakaliseni
izikhali zonke zikaThixo ukuze libe namandla okumelana nobuqili bukaSathane ukuze libe namandla okumelana nobuqili bukaSathane uSathane iqili uthi wangena kanjani eManazaretha namanye ukuthi awalwe namanye ngoba eyiqili kodwa kufuneka sihlome izikhali zonke zikaThixo manje umhlomo wakho uzongena uSathane akahambile njalo ngazikholiseka ungena kumuntu phela uSathane ayihlayele uma umuntu emvumela ahlala uSathane Petro uqala isahluko sesihlanu verse 8 no 9 qondani nilinde ngoba uSathane uyahamba njengebhubesi eligodlayo efuna engaselibali mphikiseni kodwa niqine ngokukholwa uqina ngokukholwa kwenzeka uqina imithetho kaNkulunkulu sifundisiwe phela imithetho la sifundisiwe umfundisi ngumzwakhe eyifunda ungakhubekisi umakhelwana wakho emzini wakhe ubombela engasho emzini wakhe kuphela noma ngaba kuphi ungamkhubekise umuntu ngoba njengoba wenza lento angayithandi nje umoya wakhe uyalimala kodwa ulimala esontweni abanye banjalo la bezela abanye adanze umfica mina eJudiya sohlangana noma kanjani eJudiya akaboni lo muntu sila indawo kaNkulunkulu le ngikhumbula into eyenzeka la ngiyawuhlonipha lo muzi ngesikhathi ukukhishwa labafundisi ngahambana engqondweni kwami nje suku masheshe ufika ntana ngale kodwa uNkulunkulu wami uzoyithini lento ngoba anginamuntu mina anginamuntu eduze ngaphandle kama nomngane nezingane zami abafowethu phela nasho konke okubi ngami abafowethu nathi abangizonde bangibophe kusho abanye benu ovuza umzashembe kwayinqa uma ngifika la eJudiya ku-October ngisendidekile ngoba ngiboni ukuthi lento isuka phile ngoba ngiyahlonipha aManazaretha ngiyawazi kubaba ngokuba omkhulu ushone ngisemncane kakhulu kubabilanga nababilanga ngiyawazi ngiyawahlonipha nje kakhulu kanti ngikhuliswe yiwo futhi nasemzini waseNazaretha ababiza befundisi singabalali nakanye nje sesifika nje wasengithaba ngicelele bona bafika lapha nje ngathi abafundisi mhlambe ngiyangifihlela niyazi kwenze njani yini lenzekayo bathi babheka phansi bonke bathi baba nathi siyesaba sihleli nje ngoba sazi ukuthi thina sokhishwa nini ngase ngibuza kubona ukhona nobaba omncane ngithi awu ubaba omkhulu umbombela uthuli yena angitshela lutho ngisho bakhona lapha ngwami abafundisi ngithi ubabilanga nokuthuli ngempela bangibukela nale nhlelelele lengayazi ubabinyanga ezuluthuli ngiphethe kanje zaqatha inyembezi abaleka befundisa belimale inhliziyo babona inyembezi bathi yasilimasa abaleka kanti ngiyithinta emsileni kanti ngiyithinta emsileni ngithinta lezi insizwa zontathu nakusasa kwavele nakusasa kwavele kuze kube manje namhlanje kuvele kungisho bese ngiphendula ubombela nobabilanga nobabinyanga nje bangivezela wonke manje noma yini wenzayo nje ivele ilethwe kumina manje inhlonipho ngifihle into ebishiwa abafundisi sisekuhleni nentsha khona abafundisi abesithupha beze kumina siqedwe lo mcimbi wentshakithi bathi abafundisi baba
kuba kubonile umsebenzi wenza ukuthi ubumhle cha kubona impela ubumhle kakhulu wathi baba siqheleleke entsheni nabantu inhlansuthi sicela into yinye sele bona manje taphuma ngesikhathi behlupha siqhelele baba inhlonipho abasihloniphi kuze kube manje ngoba basikhipha phela besikhombe ngevanga manje abaphindanga bazi ukuthi umfundisi yini alima awu inhlonipho kulaba bantu ngoba phela kunaza sezosala nalezi ingane zethu manje mazigwegweka nje zizoyiphatha kanjani lento ngoba ifuna isandla esibusisiwe lento umilonde ezandleni lento ngakuyiphatha lento inonkulunkulu phakathi lento ukifuna ukuthi noma umuntu onawo amaphuthana kodwa enhlizweni hayi bemhlophe inhliziyo yakho usiyabuza ke usayitsheni ubuza komunye wabafundisi bakithi la umfundisi uyasabela umfundisi ubuza usayitsheni laba abagada umhlangano leli bandlane niphi lenhlonipho elidume ngayo ngixoxelwa uye lo mfundisi uthi baba washwabana amathuba ngoba kwaphela kwantaqa ekade khona kulezi zinto ezenziwa ezimbi benziwa amakholo abantu abahlonishwa kangaka emhlabeni uthi cha ngabuye baba ngamphendula ngathi awu kuyasehlela nathi asikwazi lokho akufundiswanga lokho lezi ngane zizenzele nje lento embi zisiphoqe saphela nya angoba siyazesa abafundisi namanje bathi bayayesaba inja angazi ukuthi bantwana bethu nokwenze njani ngoba kufuneka ngempela nibahlawula abafundisi bonke nizobona nini ukuthi nizobahlawula kanjani ngoba into enayenza yimbi ngendlela ongazange ibona nakhombisa izwe baphethe bephesheya nje abafundisa abantu eNdiya abiziwe ngokubona inhlonipho yela kuleli sonto abazi ukuthi la esikwameni kunjani kanti maye kanti phelile lento sebebuyile bathi awu eNdiya baphathwe kahle kabi kuhlonishwa uShembe khona ukuthi isithombe sabo uShembe esontweni lamaNdiya phesheya ubhizi kodwa wena la uhlezi umsebenzi kaNkulunkulu wahlushekela kangaka ukhuthele ndibani abangikulolu hambo lo sizi Nani kabanga
masiwalungisa wonke lamaphutha esiwenzile ngoba mabi alihlazile isonto kwaziwa ukuthi isonto lenhlonipho umebuza sayitsheni ubuza umfundisi ukuthi yipi lenhlonipho endume ngayo umfundisi wefisa umgodi angangena kuwaqashe ngoba ayikho iqediwe omunye umfana la thini vele wadonsa umbese obhokodo omunye phuthunyiswa esibhedlela babuya bazombikela ngicela kungoshemba mphilise akene endlini kwaphuma inyembezi yonke lento igibela kini umkhokheli ubhodwe umkhwenyana wakhe ngombese umkhwenyana wakhe iNazaretha ufaka ingubo emhlophe le uthi uyiNazaretha umesho kanti inhliziyo iNazaretha ayikwemboza nje ayibo ingubo emhlophe esho lutho ngoba umboze indaba enkulu Matthew 7 verse 15 to 21 Matthew 7 verse 15 to 21 Twayani abaprofeti bamanga Bayani abaprofeti bamanga bayana abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo niyakubazi ngezithelo zabo aqhubeka baba kuyakhiwa yini izinhlamvu zevini emeveni namakhiwane ogageni na njalo imithi yonke elungileyo ithela izithelo ezinhle kepha umuthi omubi uthela izithelo ezinhle umuthi olungileyo ungethele izithelo ezibi nomuthi omubi ungethele izithelo ezinhle ngiyabonga baba Luka 12 verse 1 to 3 nalenkathi sebebuthene beyizinkulungwane beza banyathela Luka 12 verse 1 to 3 nalenkathi sebebuthene abantu bezinkulungwane baze banyathelana waqala ukufundisa abafundi bakhe bathi xwayani imvubelo yabafarisi engukuzenzisa akukho okusithekileyo okungayi kubonakalisa nokufihliweyo okungayi kwaziwa lokho enikushilayo ebumnyameni kuyakuziwa ekukhanyeni ngiyabonga xwayani imvubelo yabafarisi ikhona imvubelo la imvubelo manje ikhona la kade ingekho noma ibikhona ibicashile ingazivezi ikhona imvubelo manje yabafarisi ngezwe abefundisi belo beshumayela bephethe inkonzo ethi la ukhona baqashile ngingayinaka lento umuntu wasekhuluma ngoqhamu nonogwaja ababezima amakhiwane laphansi kwesihlahla mina sizime esikhulu la eduze komkhiwane nase khamile izinto ayo unogwaja uyahamba uqama uvela sithe sizibeni washiya lo nogwaja izinto hlala isikhathana la ehlathini wakhumbula ukudla kwabo lokuya kwamkhiwane wabuye umele aphansi kwesihlahla sathatha amabili uzokhala amazanana wathi uqhuma uthi uqanta ungasabungani wami emina awu uthi antona ngesikhathi kukhamba izinto abuza unogwaja wenze njalo uthi ngingenela esizibeni hawu sona leso sinamanzi amahleka nje uthi ya hawu
awubangisebenzisa kancane ngiyophuma kholo nje uthi cha bengicashile mina bengezi ngizogeza kunalo nalathi simakholo kepha sishinyaza njalo izwi kaNkulunkulu uyakuzwa umfundisi nisonta ngabe ngosuku kabili bese abathathu babona ukuthi abayizogwena ukuthi baningi awu usathana nehlala Matthew 18 verse 7 to 9 akho ezweni ngezikhubekiso Matthew 18 verse 7 to 9 nakho ezweni ngezikhubekiso kungeza izikhubekiso kodwa nako kulomuntu isikhubekiso esiza ngaye uma isandla sakho nokuba unyawo lwakho lukukhubekisa lunqume ululahle kuhle kuwe kungena ekuphileni uyisilima noma unyonga kunokuba nezandla ezimbili nezinyawo ezimbili uphonce emlilweni ophakathi uma iso lakho likukhubekisa likhiphe kulila ngiyabonga amatalente enteneziphiwo Roma besithathu 10 to 20 njengokulotshiweyo ukuthi ngakho olungileyo akukho olungileyo noyedwa ngakho oqondayo ngakho ofuna uThixo bedukile bonke bonakele kanye ngakho owenza okuhle ngakho noyedwa umphimbo wabo uyithuna elivulekileyo bakhohlisa ngezilimi zabo isihlungu sezinyoka siphansi kwezindebe zabo umlomo wabo ugcwele ukuthuka nokubaba izinyawo zabo zishesha ukuphalaza igazi ukuchitheka nosizi kusezindleleni zabo indlela yokuthula abayazi ukumesaba uThixo akukho phambi kwamehlo abo kepha siyazi lokhu okushoyo umthetho usho kwabasemthethweni ukuba kuvindwe imilomo yonke izwe lonke libe necala phambi kaThixo ukuba ngemisebenzi yomthetho akuyi kuthethelelwa umuntu phambi kwakhe ngiyabonga Jawabe 18 verse 5 to 21 kanti isibani sokhohlakeleyo Jawabe 18 verse 5 to 21 kanti isibani sokhohlakeleyo siyoqinywa nenhlansi umlilo wakhe ayukhanya awusho lapho Jobe 18 verse 5 to 21
kanti isibani sokhohlakeleyo kanti isibani sokhohlakeleyo siyakucima nenhlansi yomlilo wakhe siyocima nenhlansi yomlilo wayo ayikukhaya ayikho kuyakuba mnyama ethenteni lakhe qhubeka ubhaka lwakhe luyakucinywa phezwakhe ukunyathela kwakhe okunamandla kuyakufinyezwa ukuqonda kwakhe kuyakumwisa ngoba izinyawo zakhe ziyamphonsa ogibeni uyahamba phezu kwamavili inhlali iyakumbamba ngesithele isihibe siyakumbambisisa uthukuselwe ugibe emhlabathini nonokhaka usendleleni yakhe uyakwethuswa ukwesaba inqa zonke kumethuse ekunyathelweni kwakhe amandla akhe ayakuphela ukulamba ukuchitheka sekulungile ecaleni lakhe uyakudla amalungu omzimba wakhe okuyizibulo lokufa ukuqina kwakhe kuyakusishulwa ethempelini lakhe uyakumisa enkosini yokwesatshwa kuyakuhlala edokodweni lakhe abangesibo abakhe iso lokufa liyakusakazeka endlini yakhe izimpande zakhe ziyaboma ngiyabonga Deuteronomy 11 verse 26 to 28 bheka Deuteronomy 11 verse 26 to 28 bheka ndibeka namhla ngaphambi kwenu ngibeka namhla ngaphambi kwenu usiso nesiqalekiso isibusiso nesiqalekiso isibusiso uma nilalela izimemezelo zikaJehova uThixo wenu engiyala ngazo namuhla nesiqalekiso uma ningalaleli izimemezelo zikaJehova uThixo wenu niphendukele kwezinye izindlela kunengiyala ngazo namuhla ukulandela ezinye izithixo eningazaziyo uyakuthi lapho uJehova uThixo wenu enifikisile ezweni eniyakulo ukuba nilifuye niyakubheka isibusiso phezu kwentaba ngiyabonga baba Deuteronomy 28 verse 1 to 7 okuqina lapho ngomsebenzini mningi bantwana benkosi bothuma ulilalela izwi likaJehova uThixo wakho Deuteronomy 28 verse 1 to 7 Othi uma ulilalela kahle uthuma ulilalela kahle izwi likaJehova uThixo wakho ukuqaphela nokuzenza zonke izimemezelo qhubeka engikuyala ngazo namuhla uJehova uThixo wakho uyakukuphakamisela phezulu kwezizwe zonke ezisemhlabeni zonke lezi zibusiso ziyawukuza phezulu kwakho zikufikele uma ulilalela izwi kaJehova uThixo wakho uyakubusiswa emzini uyakubusiswa nasensimini iyakubusiswa inzalo yomzimba wakho nezithelo zomhlabathi wakho nenzalo yezinkomo zakho nokuzala kwezinkomo zakho nemihlambi yezimvu zakho liyakubusiswa iqoma lakho nezitsha zakho zezinkwa ngiyabonga amen amen amen
Sihlabelelo 31 sizocela umvangeli ucela wabamashuba sola ngosihlabelelo inkosi zimusise. Sayibusisa uphakama babangcwele. Wiludla ule
batalhambe elibhakeli lekreni komhlaba lokaphizikole yakhamule nathi kulele libhakeli lasemthola amadokolo laphinga amabhesu laphinga malifika lesuka ngomnyama lekuzakuthi Mhlangana nomkhulukazi sebezothatha indlela baba endle emakhaya abahambayo ke namhlanje baba uhambe nabo bavikele ingozi zomgwaqo bazofika emakhaya abo bephephile lapho baba kunezinto bebezozicela kuwena sicela ke usibenzele konke abakhala ngakho laba abafundayo baba baphase ekoleni baba laba abafuna umsebenzi bayithole laba abafuna imendo bayithole laba bakithi abanamatekisi babaqede into umsebenzi ukhule laba abalimi bakithi isivuno baba sihle abafuyi inkomo baba bedayisa imfuyo yabo mayande konke lokusicela ngesandla somprofeti omkhulu Shembe manje kuzobe phakathi namhlanje asanga ndaba zolekha wethambe
amehlo ubeza abantu abesiyakholwa eyinhliziyo zethu eyimafaka olanga sikothe abalothala abahangula uzandla zibe emsebe eyinjengelanga umbhekwa akafikanga kwelasemthathvali bebheka abamhlophe labansundu eyisihlahla esothathawe esababhongabhongane abathithibeza alamhlanje seyisababambile owuzulu elithume phezulu lalomhlangano lidlemfakelwa kithi obalongoma ladi ushandu obasemambatheni ladi umhlakaza obabiyela ladi ukwabhaza obashangase izinyangana lamthabatha lamphosa ngaphakathi omuzwengwele eyinyanga yezulu omkhonto obazwe abasezulwini ubazonhliziyo nosokhansela nonyathikaze basebewuthusa awuthusela indlu basenza nakhona belodingana abasemhlabeni basebewuphika bathi hebusangoba wokusumdala eyinduka kithi ethuswe emzini enkosi engalisivele omphatho sagilasisinye ushayikhoveyibili ushawukhenedi kayomnakhe ugloria intomphasa amawotane bebafazi namadoda behlezedekula enanda bayebhabhayi besho bethi zobesimbone nakwabusa ngokufulathela elasebhabhayi sibhezenyakatho siyofuna izazi ezazi umuthi bambize pithamalisbeki ebuhundlovu ondonghazibomvu babekhoshe nawo lo muthi awusebenzisana lowutho ongalezinde lenyanga yezulu azilingananga abasemhlabeni bathi bazilula aphelela epithamalisbeki ebuhundlovu ondonghazibomvu ezawuzinde ezashodi lomhlaba uthimo lokosazane ubusisiwe wena wedwa esandleni sikabhombeli isitimela samampondo wabusise emkhathini wezulu wabusise mjulweni kolwandle namhlanje wathunyawo ubeka phezu umhlaba wathi umhlaba ungcwelengcwele abavele esulwini bababafa basezweni bathi bayazi embhalweni indlovu edofakazi edofakazi ngawayizolo bethi ushembe isiweyi yena wembethe ukuphakama njengengubo wayekhona eqaleni umhlaba ungakabikho kayilolwandle wayehlala emkhathini ngolobaneni ungaselanzaretha gijimani ngeyindlela zonke liyobikela abangakezwa libikela abamhlophabeni ngabandlela ikhanyilanga nithi ufikile olandela izizwe zonke ifikile inkosi umesiya zibone ngemsebenzi abavele ezulwini abazitshothi abasukuma asale phansi amawishe engabaleothingo inkosi yasenazaretha yonke izizwe zombo amkejwa bonke abantu kusasa uyavalwa umhlangano namhlanje ngolwesibili umhlangano uyaphuma uya emakhosini kwaNongoma unemisebenzi emihle nifike nayenza lapha ekhaya inkosi izinibusise ngicela ukukhuluma kuManazarethe ayingcwele. Amen. Batwana basezulwini indaba enkulu ibusiso zonke zilapha ekhaya eJudiya. Sekufika ethubeni Manazarethe lethu umuntu ngamunye sonke sisibongele phela uNkulunkulu inkosi enkulu yasezulwini sisiphe khona
silapha emhlanganweni ongcwele uma ungabonganga uphiwe into enhle noma wenzani kodwa ungazange ubonge awusitholi isibusiso sithola ngokubongile amen sizosibongela ke sonke ngapha kobaba umnikelo wokubonga u5 komama Pondo umakhosazana nelesincane ishumi la ushini nomnikelo lowo esaya kuThixo khona manje sonke siyosibongela amen Ekseni monazalethe siyasayibona indaba enkulu la sibone khona umkhumbi wasezulwini usumile phambi kwethu sizingane saba namehlo bona into enkulu sasicelela kungena kuwo umnikelo ngawo20 ngapha kobaba komama 10 yasincane kwaba ishumi la usheleni kulabo abangathola ngaleyo thuba nabo basavunyelwe ukuthi bathole le thuba lapho kuzokunika khona abawunikele lo mnikelo nabathole isibusiso sesitholile ekseni amen batwana basezwini kunengane ke engithunywe ukwethula noma ngingane ke ngizawubhibhidla bawuzobathi abadathu uyabhibhidla kodwa uyangakhona okokuqala abatwana basezwini okukhulu kakhulu yilokho manazaretha engcwele engicela ukukhumbuza manazaretha ukuthi kunesicelo sasezulwini njalo kuyakuthi mase kufika usuku lentaba engcwele yomhlangano sisiphathe sifike entabeni engcwele yomhlangano bese sifika khona leso sicelo senkosi yamaNazaretha sifike sinikele khona lo mnikelo amen kuyakuthi ngapha koba basiphathe umnikelo kango50 komama u20 kumakhosazana nelesincane kube uPondo umnikelo lo usicelo sasezulwini esiphatha njalo masiye entabeni engcwele yomhlangano mayivumile uNkulunkulu siyakuphatha lo mnikelo safike ubeke entabeni engcwele amen okunye batana basezwini le yilokho manazaretha engcwele cela manazaretha abeke indlebe zawubhibhidla ngiyakhona lithi ilanga ngomnyaka ngeke ngikwazi ukusho bayazi kodwa babe khona abadala abanye ngalelo suku lithi inkosi yamakhosi namhla izobhabhathisa umfowethu uqobo ushilanga lamalanga isho kwabe khona okuhlungu ke ababonanga laba babe khona ukuthi wayichaza ukuthini kodwa ke phela ulimi lasezulwini vele ngeke ulwazi ngoba vele wona umuntu wasemhlabeni kodwa ithi inkosi yamakhosi namhla izobhabhathisa umfowethu uqobo yayisho ke enkosini isizwe samakadi iyobhabhathisa sona amen batwana basezulwini ngisishilo ke lokho uhamba kwesikhathi keside kodwa mhlawumbe sizobona ukuthi yayikhuluma ithini yayisho kanjani inkosi yayisho ukuthini mase kusuka kuphambana ke umoya yayisiyaphuma inkosi yamaNazaretha emzini ongcwele wasekuphakameni yasiya embeka emzini wenkosi yamakadi yayisinkosi yamakadi yayisigona inkosi yamaNazaretha namaNazaretha uqobo ngakho ke batwana basezulwini sekuhambe kwahamba ke kuneculo eliculwayo liculwa ngamaNazaretha cha amaNazaretha siyacula sonke noba uyacula inkosi yesizwe samakadi yenza into enkulu yenzela inkosi yamaNazaretha namaNazaretha yawagona kuze kwakhona indaba enkulu ingonakali ngakho ke leli culo amaNazaretha sekufika la phela khona athi amaNazaretha acela manje uqonda ngqo wona uqobo aye emakadini abafundisi ke kuseni ade behlangene bekubheka ke lokhu ukuthi kuzokwenza kanjani kulungiswe kanjani ngoMaNazaretha isifiso sawo onke emhlabeni jikelele afiswe emakadini ukuyosibongela enkosini emakadi eyakwenza kuMaNazaretha nasenkosini yamaNazaretha amen abafundisi ke bahambe babuka abafundisi nabakhokheli abavangeli nabashumayeli bagcina sebetholile usuku lokuthi hayi akube usuku okuzoyiwa ngalo enkosini yamakadi kuyobonga usuku lomhla kaApril kuyothi ngomhla kaApril 16 amaNazaretha wonke emhlabeni ayophelela emzini wengcwele wasebuhleni
bese kuthi ngomhla ka17 ngayo April bese kuthi onke amabombo ethu abheke kuphi abheke enkosini yamaqadi emzini waseMbeka lapha wasibongela khona akwenzela inkosi yamaNazaretha namaNazaretha uqobo. Amen. Abafundisi ke nabavakela abashumela abakhokheli nje baluhlelo seliphumileke nenkosi kwemukele kakhulu ezandla ezimhlophe lokhu yaphipha ke isibusiso abafundisi abavakela abashumela bonke nebandla kuzoboniswana ukuthi kuyathi kufika lezi insuku ke yini ezokwenziwa ukuze ukuthi lo mcimbi noma lolu suku ludineke impumelelo yamaNazaretha ekwazi ukuzibongela ngendlela afisa ngayo. Amen. Okunye kodwa masesibini okugcina izolo noma kuthanga bekufika inkosi yakwaZondi. Inkosi yakwaZondi lapha mayifikile ilandela ke iBhayibheli lapha lithi khona ingeze lutho ngaphandle kwakhe. Kusho inkosi yakwaZondi ifika izocela inkosini yamaNazaretha ithi inomsebenzi omkhulu ezweni layo kwaliwa kakhulu ngekhathi eziphambili manje sekufika ithuba lokuthi kuyiwe lapho kwakuliwa khona kuyogezwa ukuthi laba bantu bonke ababelimala befa benza yonke into lapho kwakuliwa khona bathathwe manje sekufika isikhathi bahambe baye emizini yabo noma emizini yawoyise lapha babevele bekhona lokubasala lapho kwakuliwa khona empini. Ithi inkosi yakwaZondi bingangafaki nengubo mhlophe ithi ngeke yenze lutho ithi ngenze lutho ngaphandle ngizofika ngicele inkosini yamaNazaretha ngicele ukuthi kube yona ezokwenza lo msebenzi ukuze labantu bakwazi ukusuka lapha abahleli khona baye emizini yoyise. Yasivuma ke inkosi yamaNazaretha yasithi izokhipha abefundisi namaNazaretha kubahambi bathume bakwenza lo msebenzi iyobikhona ngalolu suku lomhla ka7 kuyo le nyanga zoqalwa bonke amaNazaretha yaseMkhumbuzo namaphethelo ayacela ukuthi ithi inkosi yamaNazaretha onke ziyofika zokwathatha khona lapho sekuyiwa kulo mcimbi enkosini yakwaZondi naseThekwini emhleni namaphethelo nabafundisi bakhona basemhleni namaphethelo nabaseMkhumbuzo emhleni namaphethelo bayohlala benza lo msebenzi abathume inkosi ukuthi labo bantu ababekade belele lapho bagezwe bahambe baye endaweni zabo ngeendawo isho njalo inkosi yakwaZondi ithi ngeze lutho ngaphandle kaShembe. Ilokho abantu abasezweni elithakwethule ngicabanga amaNazaretha akuzwile akuzwanga ke kube kulungiseka uma ulapha kuyashisa desho umfundisi ekseni uthi uyakhuluma uthi ukhuluma waseyikho kanti